Yebo, yes, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. And we're nakambe here an interesting video ya Xongi Rhangani. Topic ere loko se si Xongi Rhangani va nyanya kulata va visa mbilu ya Prince Rhangani Vazaya Rhangi hi ndlela yo fana leyo. Subscribe, like, share, or comment, or tap on the notification bell leswaku loko upload the videos u kota ku kuma something na wena hi ndlela yo fana leyo. Yes, let's go. 52 minutes ago, it's like the following. That feeling when your boss says you look so beautiful today than other days. Uyapho, uyenza usibal. Uyenza usibal. Then I smile and say no. Hey, too much questions. This one, food cut. How is your relationship with your boss? Voila. Okay, here it is. Lo mona ngisala no wane. Yile ku kahle ke yantis lo ika etsala status less. Yishoko Vazaya Rhangi vele ku pfuleni ka status less va karhi va hlaya. Loko va heta ku hlaya va kuma ku xigegeni too much va twa mbilu va. Ni nga nyika xikombiso hi ndlela yo fana leyo ya ku swi fana loko u holove na nsati wa wena, loko u holove na nsati wa wena ivi siku rero a hlamba a basa strong a saseka. Ivi loko a saseka wena as nuna wa kona wa hlamba a nga si tshama hlamba basa ku fika laha wa nga ri today u ya kwihi. Swona ku tala jelezi swi ku vusa i ya kwihi a va heta mi ba ku hlamula ku loko ni ya kwihi eva huma hi luya a famba kuma ku o la ti twisa mbilu ku vava a fika jika laha a ta vuyi nango ya kule nango ya helo hi ndlela yo fana leyi. So laha yi le ku zameni ka ku loko ku ri Vazaya Rhangi ya yi vona e post yo fana leyi ya feel that feeling ya ku ri yes ya ma yi vona a hlamusela leswaku wa yi tiva feeling liya ya ku loko boss ya wena ntirhweni boss supervisor swo fana sweswi timanejara or supervisor laha ku supervisor ku tirhweni a nga henhla ka wena as a ri n'wanuna ivi a yi vutisa u sasekile namuntlha u saseke ku tlula masiku laman'wana u ya kwihi laha ka xizulu la swa ni banyana u yeza u sibala okay wa ta sivara na ivi yona yi smile ivi yi ku no a nga ti ivi yi ku yona ti-question ngopfu munhu loyiwani ivi yi ku cut ivi yi vutisa ku relationship ya wena na boss kwalano yi tshamise ku yini na boss ya wena because loko mi yi vona hi ndlela yo fana leyi a hi tivi kumbexana laniwa yi la ta ringeta ku hlamusela leswaku boss ya yona ntirhweni maybe yi sungula ku va na crush eka yona hi ndlela yo fana leyo. Yi sungula ku va na crush yi vona ku saseka ka yena as because here a ni ma hi vona yi le ku themendeleni ku yi sasekini swo fana sweswo ene yi la ta nyanya ku ndleni hi leswo leya ku ta nyanya ku Vazaya Rhangi alive loko hi tshamini swi twisana na yona ku hey swo fana sweswo twisaka ex ya mina ex sweswiwani kumbexana boss yi la ku gangisa kumbexana if maybe sesi la yi hleketelaku Vazaya Rhangi ya ha ri na feeling liya ya ku la ta vuya ka yona te hi rhandzana ivi vutomi byi ya mahlweni kumbe ka ha ri na that feeling because this thing swi nga tsariwa laha swi tsaleriwa ku la ta gega Vazaya Rhangi hayi ku gega ku la ta twisa Vazaya Rhangi mbilu ku vava if yi langusa so hi ndlela yo fana leyo. Okay, pfula na ti-comments hi vona ke maybe there is something that we can see about it sweswi ni vulaka swona maybe hi nga swi kumana hi to hlayanyana ti tala ngopfu ku na top fan laha Nancy P Baloyi a hleka ene sibala loko wo vona post leyi va twa ku today mi kahle ku hundza masiku va ta va ta hi lunch ma yi vona laniwa swilo leswi va hlamuselaka swona laniwani post leyi yi hlamusela hi ka 2 sibara maybe ku nga ku vuriwa xisa xa nyuwani lexi mi nga kumaku sesi Xongi sweswi hi na xona like ku na post leyi nga vuya yi hlamuselaku nhwanyana a hlamusela leswaku vo vulavula mahala va swi tivi n'wina kumbe ti kumele va ri medical practitioner kumbe doctor
mi tikumele doctor va swi tivi swo fana na sweswo ivi liya se Xongi ku no ivi loko va ni byela hi nkambi va ni chicha xiyimo ma hi vona mhaka ku fana na so lava ri sivala yi ta ta hi tsutsuma loko yi swi twisa sweswo ivi ya ka katekisani chimango hale ka hina loko hi hlamba ngopfu vakwatu ene sweswi a ta ha hlamulana so laniwa hlamusela leswaku ri a hi tivi va nga va ka sesi laniwa katekisani va vula ku loko va hlamba ngopfu some sort of like vavasatikiloni va jeleza hi ndlela yo fana na kumbe ti-ex or ex ya yona kumbe ti-ex ta yona sesi katekisani la ta jeleza ku se munhu loyiwani i hlamba ngopfu a ni ku na leswo u kuma ku munhu loyi a wu ri na yena ni kha rhandza let's take mina na nsati loyi ni rhandza na yena ivi hi hambana loko hi hambana a sungula ku basa ku tlula mpimo a basa ku tlula laha mhani n'wi tivisa swona so obvious ku ta va na ku twanyana mbilu ku vava or jealousy ku fana yaleyo okay let's go to another top fan tobu wa ri tebogo chauke okay yi ku a hi langutane na swikosi yi tshama yi sukile ingaku ho va vana va munhu ivi leyiwani ya ni tsandzaka ku inani ivi ku nandzu ku ri yini okay i mhani Xongi ku nandzu ku ri yini a ni tivi laha ivi hi ya laha top fan tsholofelo a ku hina hi lwa everyday ya a nga kha a hlamusela yini leyiwani a nga kha a hlamusela ku ri if yena a hlambe ngopfu a ya enaneni a nga va a lwa na kambe laha ku vulavuriwa hi inana hi boss ku relationship ya n'wina na boss yi njhani okay laha a ku hina hi lwa everyday swi komba ku loko a base ngopfu tsholofela laha boss yi le ku ndleni ka yini yi le ku va ri ku ndleni yi ri ku ndlayini mani yi sungula ku crusha yi leta n'wi crushela maybe yi zama ku gangisa iva yi bambisa ivi ku sungula nyimpi ivi laniwani sesi Xongi yi ku mi lwela yini ivi laha lol wa karhalisa ivi a hi vulangu laniwani ku lweliwa hi vula ku wa karhalisa ene tibosani a hi ntsena ku nga ta va ku ri vavanuna ku va ku ri na vavasati loko let's take boss ya wena yi le henhla ka wena mara mi kuma some sort of like hi age mi lavi ku ringana nyana loko yo va boss yaleyo i mbala ku tlula yona or i basa ku tlula yona obvious ku ta va na jealousy that's why yi vula sesi tsholofelo hi ku hina hi lwa everyday ivi like lol wa karhalisa swi nga endla ku ri sweswo phela ku na jealousy i mbala ku tlula lavan'wana va kha wu va vavisa phela hi ndlela ku ene vavasati hi vo va nga na jealousy hi ndlela yo fana leyo ivi ncavulo loyi a ku wa mina a ni byela hi plan ya business ya yena ya new leyi a lavaku ku yi endla loko a heta ku what is your view okay laha sesi Njavulo yi hlamusela leswaku loko yi basisa sweswo yi languteka so beautiful boss ya kona if boss n'wanuna a yi vula yi ku a yi hlamusela yi ku yi byala tipulani ta yona eka sesi Njavulo laha yi ka yi hlamusela ku mina ni vona so na so ivi yi heta yi vutisa sesi Njavulo ku i swi vonisa ku yini loko ze i va sasekini u hlambeni basini sasekini u nga ri u katsiwa na le ka swin'wana ivi va part ya okay ivi top fan laha Rhulani a ku I love that one so much u twa ku the way you are beautiful nga khona a ngi sa ku pfuni ehofisini yami lam okay lani va hlamusela ku ya a hlamusela ku leswi i swi rhandza ngopfu leswiwa hi ku loko a sasekini boss ya yena yi n'wi byela leswaku laha ofisini ya mina leswi nga saseka swona a ofisini ya mina a na ha ku lavi hi nga ngheni it's either boss ku ri n'wansati laniwa yi kha yi jelezela ku why a base swonghasi ku ri n'wanuna a hlamusela ku i base swonghasi u nga ha ngheni la ndzeni ka room eka ofisi la mina ku ta ndzi endlisa ti-mistake ivi laniwa let's see what is written here ivi okay yeah a ni lava ngopfu ya sesi lava
same WhatsApp group with my boss. Okay, na boss ya mina fana loko ni pasini va ri ni a swi vitana. Ivi lani maxeli swi ku hina a hi tirhi sesi Xongi yeke hina a hi tirhi u tshame u va malambani u tshama vukatini a hi tirhi se a ku na boss leyi nga ta byela ku wena he what hi sasekile unless ku vula bava ve le kaya va ku sesi mi sasekini, you're so beautiful hi ndlela yo fana leyo no ivi twanano laniwani a ku very toxic futhi ingaku ho xerha nuna na mhani loyi ma vona just like that ni nga hlamusela ku a swi bohi ku va bosa ya n'wana na ntsena a ku laniwani ti kwata ngopfu a ni bosa xisati laniwani yi kha yi bosa ntwanana yi hlamusela ku a ri ha tikumani i nga ri vuxerha n'wanuna i nga ri the way loko yi hlamini yi basisa swona ku ta jelezi eka boso liya ya ntwanana jelezi leya ku ri se ndzi nga ri loko nuna wa leya boss a nga vuyi i va a ri ka ntwanano mandlwisi swo fana na sweswo se leswi va hlamuselaka swona laha hi ndlela yo fana leyo hi to hlamusela kambirhi ka ntsanana mi kota ku swi twisisa laniwa a vutisa hi timhaka ta ku futhe how is your relationship with your boss kwalaha loko mo langusa laniwa vanhu lawa va hlamusele exactly hi timhaka ta boss ta vona kasi this post was not just about how boss feelaka njhani le ntirhweni hi ndlela yo fana le as ti-fans ta yona ti-top fans leti nga la ti answeraka hi ndlela yo fana le kasi lana a yi gega a yi destroya or a yi endlela leswaku ri if Vazaya Rhangi va vona this post va sungula ku twa vutukutuku la mbilwini va ku khale ka mufazi wa mi kambe ni nga tlhelela kumbe ni tlhelela kumbe ni va teka va ri two hi ndlela yo fana leyo because you can just see ku loko va tsale swilo leswiwani that feeling when your boss says you look so beautiful ku ri laniwani yi le ku bombiseni ka that thing ya ku ya beautiful and if boss ya xinuna ku leswi i nga sasekisa swona i saseka ku tlula masiku ya kwihi hi ndlela yo fana siva ra watana loko yi vutisa hi la ka siva ra if boss ya xinuna yi la ku tiva ku impela siva ra va kona kumbe va ha ri kona kumbe ku hambaniwini ivi boss leyi ta kota ku nghena yi teka space hi ndlela yo fana leyo okay mani nga no to tala a na ta vula leswaku ri Xongi lani yi hlaneka or yi hlantswa Vazaya Rhangi hi xisibi xa King Damba ivi loyi yi heta ku va hlantswi yi va neka lani loyi yi heta ku va hlaneka ku ba xidzedze xa Freddy loko ku heta ku ba xidzedze xa Freddy yi hawula kambe yi tlhe yi hlantswa kambe yi tlhe yi hlaneka again hi ndlela yo fana leyo no mani nga no to tala xap